prometa nepokretnosti predstavlja saglasnost, volju ugovornih strana, ali postoje i standarde ugovorne klauzule koje štite s obe strane. O ovoj temi razgovaramo sa našim gostom, advokatom Željkom Simićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Koje su to klauzule koje postoje? A najčešće i najbitnije klauzule su u svakom slučaju klauzula in tabulandi. Šta to znači? Klauzula in tabulanti podrazumeva bezuslovnu i strogo formalnu saglasnost prodavca da se kupac kao sljedeći, dakle, zemljišno-knjižni posjednik može uknjižiti u zemljišne knjige bez posebnog prisustva, saglasnosti i nekakve naknade dozvole prodavca. Ukoliko ta klauzula izostane, kupac ima veliki problem, neće moći da obavi uknjižbu, odnosno morat će da potraži ponovo tog svog prodavca da bi zaključili aneks ugovora i ubacili, da tako kažem, u ugovor klauzulu, ili ukoliko je on nedostupan, na drugi način to mora rešiti, što značajno njemu može da komplikuje celu situaciju. U stvari to znači džabe ste kupili? A ne, pazite, zato što kupac, ako ima posjed i državinu na nepokretnosti, on će nju da koristi. Apsolutno. Međutim, ko hoće kredit od banke da uzme ili neki drugi, da kažem, da proda stan. Ne može time da garantuje, tako? Ne može to da bude... Jeste, odnosno nema pun kapacitet vlasništva, formalno pravno gledano, koji bi mogao da ima da je klauzula stavljena i da je uredna, pošto se dešava i da jeste klauzula uneta, ali da je načinjena neka greška, recimo slovna ili konstrukciji klauzule, tako da bude neupotrebljiva pred republičkim birom. Dakle, stan jeste u vlasništvu, ali ne možete da ga uknjižite na svoje ime. Tako da objasnimo tako da Jeste. To može biti problem u ovom svemu. Koja je sledeća? Ima još, pretpostavljam. Jeste. Doživotno produživanje je nešto što poklonodavci, obično roditelji ka svojoj deci, dosta često zaborave, pa imaju mnogo težu situaciju u smislu nužnosti da idu ka raskidu ugovora o poklonu, ukoliko izostave ovu klauzulu. Dakle, primjera radi, kada roditelj poklanja stan svom detetu, ukoliko stavi klauzulu usus fructus od rimskog prava pa nadalje, odnosno od doživotnog produživanja, mnogo je zaštićeniji, zato što se stan, pre svega zbog tog tereta, ne može otuđiti za njegovog života i on ima pravo da taj stan koristi. Naravno, šta će biti posle naše smrti, to ne možemo da znamo. Zna se u ovom slučaju zato što je vlasnik stana potomak, ali faktički korišćenje na stanu i posjed u stanu ima plodouživalac. Kada se ta klauzula izostavi, onda to dete može da promeni ponašanje, primjera radi da bude grubo, neblagodarno prema roditelju, da proda, da otuđi stan. Izbaci roditelja na ulicu. Apsolutno. Naravno, srećom, ti se slučajevi ne dešavaju često. Čak i u takvom slučaju roditelj može da pokrene spor, da stavi zabranu raspolaganja, odnosno da traži raskid ugovora o poklonu zbog neblagodarnosti, ali zašto bi se sa svim tim stvarima maltretirao ukoliko je mogao da se zaštiti jednom prostom klauzulom o kojoj govorim. I treća, da kažem, bitna klauzula, mada je ona zakonom već sama po sebi predviđena, ali nije zgoreg je imati, je i zaštita od takozvane evikcije, što podrazumeva da prodavac garantuje kupcu da nepokretnost nije pod bilo kakvim teretom, da na nju ne polažu pravo treća lica po bilo kom osnovu, odnosno da će u slučaju da se nekakvi problemi pojave, on to odmah otkloniti o svom trošku. Dakle, bilo kakav vid pravnog uznemiravanja kupca koji je ušao u posjed nepokretnosti. Sad imamo nekoga na vezi, vidiš gledalac, gledateljka, dobro jutro, izvolite, pitajte advokata, šta vas zanima? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav voditeljima i advokatu. Pozdrav vama. Imam pitanje za advokata. Moj suprug je, dok je bio živ, radio u građevinskoj firmi Polet. To je dekorativna firma. Stan je dobio od firme na otkup. Otkupili smo trećinu stana, kad je firma propala, nismo znali. Firma se zaključala i nigde nikoga živog nema. Nisam imala kome da otkupljujem stan, kome da dajem pare. Plaćam redovno infostan, porez na stan, sve što treba. Pre 4 meseca sam izgubila supruga. Saznavši, u stvari on je saznao na grub način od advokatice, vi ste izgubili stan. Da, kako to? Po kom osnovu, šta vam je rečeno? Zato što stan nije otkupljen. Sad se pojavljuju 2 vlasnika, 3, koja su otkupila firmu sa Kobojagi sa sve stanovima.
koji nisu otkupljeni. Sad nam je jasnije. Sad oni nas jure za ovo resto što treba da se plati. Ali neće na rate, nego traže sve odjednom. Mi nismo toliko bogati da mogu 28.000 odmah da mu nađem. Da. A neće da razmišlja o ratama. Hvala, evo, dajemo reći. Hvala vam najviše što ste se javili. Pozdrav. Ovo je kod, da tako kažem, bivših društvenih preduzeća vrlo učestao slučaj i prosto ona se ugase, ljudi čak imaju problem i koji su isplatili apsolutno kupoprodajnu cenu i regulisali taj deo kada im zatreba potvrda, recimo nova, a obično daju samo jednu, da dođu do nje, prosto ne znaju ko je pravni sledbenik i šta se dešava. U konkretnoj situaciji imperativni propisi nalažu mogućnost da se otkupi stan i činjenica je da se insistira na promptnoj isplati, dakle bez rata, ali ja znam za slučajeve gde ti vlasnici prihvate nekakav modalitet. U svakom slučaju, obzirom da je trećina stana isplaćena, iako nikada ne savjetujem ulazak u nekakav kreditni odnos, možda je to neko rešenje da se ta razlika u ceni isplati. U svakom slučaju, ukoliko gospođa nije u situaciji da cenu isplati, imaće pravo na onaj već, u slučaju dakle da prestane ugovor, na onu onaj uplaćeni deo koji je već izvršen. Ali svakako, naravno, i sigurno je njoj isplativije da nađe rešenje da ostane u vlasništvu. Da. I dobro, samo za kraj kratko nam recite, ako neko preskočio neku klauzulu od koji ste nabrojali u ugovoru, da li može naknadno da se ona unese u ugovor? U svaki ugovor, aneksom ugovora, ukoliko je suprotna strana voljna i dostupna, može da se aneksira i to nije nikakav problem. Problem je što, recimo, kod klauzule in tabulandi, primjera radi, prodavac proda stan i otputuje za Australiju. A klauzula nije uredna. Vi ne znate, dakle, nigde živi, kako da dođete do njega. On bi možda čovek bez ikakvih problema dao punomoć da se to tehnički obavi. Ali ukoliko nije dostupan i ukoliko odbija, naravno postoje drugi načini, možda se pokrene sudski spor i za to treba imati nekakvu lokaciju potencijalnog tuženog. Prosto u određenom trenutku treba to uraditi kako treba da se docnije ne bi razmišljali. Da, to su ozbiljne stvari i životne pitanja i puno hvala za ove savjete. Fudbalski klub